Nano naman din ako sa kang susunod yung ma'am? Ini moving ears. Common la rin ni King Korea na favorite na la rin Pilipino. Nano babo kabalen, kumusta kayo po? Ako Louis Season ng ngayon Pampanga. Ngayon po nga daw ngayon ni may invite kami kay metong nga Korean shop. Kaya ni pong Angeles City. Apin po ining Yolo Angeles. Tara lawin tayo. Hi, ako pala yung Shai. Hi Marvin. And Welcome to Yolo. Yolo. Alright, so kabalen, kilala ko kaya kayo nandun Ishai at saka Marvin. So, dala salamat po kasi mikiabe kayo po kayong vlog min Tell us more about Yolo po, ano yung Yolo? Yung Yolo, Korean variety store. Halos yung product na gini, many ba't yung Korea. Hindi ba't la Korea, okay? Timorin, porter, towels, kung aling brand item na niya, many ba't Korea. Dakal kami mo rin kay alwa-alwang bed mat, makanyan, pillows, comforter, ating kami ring set. Tapos may alwa-alwa la size. Ating kaming single, ang pong king, ang pong queen. So sabi namin Sir Marvin nandun kaya rakalan ka ring items kayo ni are from Korea. And pansinin nyo naman ka ring design na talagang Korean lang Okay, so in section na ini is Towels, for towels, okay. 100% cotton na rin. King Korea, atin yung pinakamasanting dan towel. Body towel. Body towel yan. Masanting na talaga yung tayo na quality na. Then po rin promo towel ni, halos Korean made la po. Okay. Kaya mga promo la po, para i-represent niya po yung masalis yung pangagawa na rin Korean brand. Kaya po kaya mga promo lang, minsan po pag siya dakal la seli, wholesale, dakal item lang, misaling dakal item. Bibigyan nila pong giveaway rin kay customer. Tutu! Korean or Filipino. Tutu! Yes. Yan yung pang sandy. Then, driller and samjang, of course, and butane. Butane, Di kami ng ating pekamura na butane. King balo ko Tsaka magkano lang mo? Kasi, ini 50 pesos na per piece. Pero nung mag-avail kang for 190 na mo. So, king alwa, chula kan 65 metong. Wala. Yup. Appliances, Okay. unique design, Korean brand. Pak niya sir namin. Dene po alalang kalupag yun. Siguro po atin halos may halo pa pero yung good quality lang. And design. Pak niya sir yung harap niya. Level niya po tatak made in Korea. Ang pong vacuum tornado. Circular yan. Big sabihin. 360 ya po yung pamagdurot and up and down yung LC. Dahil naman, kakao. Kaya ka-favorite na rin nga na or ding takbanin. Idol talaga yung Korea. And Nino? then kakao pens. Nini. BT21. Backpack, BTS. Kasi kami pillow na, kasi kami rin travel, pillow, wini unique yun. Diba, dengalwa kayo nila. Yan, Manyan. yan, mga. Kabagyan sir. Ay, 339. Natin kami rin anti-theft bag. Perfect yung kayo yan, kasi, Tingnan ako na. oh, dakay nga. Ini deodorizer la rin eh. Pwede yung kayong second. Absorb Kilikili. ng bad smell. Kilikili. Wow. Ay, deodorant tita. Deodorant sa... Okay, sorry. Pwede yung kayong sa kanin eh, kayong kwarto, absorb na itang bad smell. Kaya naman dehumidifier, mag-absorb lang bad air and moisture kayang salamin, kayang kwarto or basta yung hangin, potang absorb niya, magiging yung water. And then tang water, marinat na kailangan niyuks At may kailangan din ng water ulit. Kung sayang magka-water. This is dehumidifier. Pwede rattan slipper pang... Pwede lang rin unisex na kasi rin eh. Made from rattan la 100%. Oh, hindi kailangan ko kayong bali. Kasi makatapak kung makatapak. Ating kami muna one sports item. Ay. Gamit kang bale, ayan ba, trash can. Yung mga common use tamo everyday na kumbre yung sali kayo. Correct. One more thing din po, garment wrap. Mas good quality from Korea. Bala mo kaya mo naman pala. Since super one-stop shop yan Yes, sir. Karing mall, yung counterpart na mo, bala mo Ace Hardware, bala mo yan. Handyman, Ace Hardware, mga yan. O nang ini guys, sa Chuya Kening Central Town mo, okay? But, ding items Kenny are mostly talaga Koreans. Tumurot tamo pa na medyo mapali kasi yan niya. Makakopya ako.
kaming different nail cutter set. Kasi, yung Korean, mahilig lari ka ng mga lati-lati, Tsaka kaya pala, nail cutter. pakain ko po na. Mm. Malinis ko So, po. dakal kami different nung napansin ko man. Yan, alarm clock, mirror, and makeup set. ba? Makeup set. Made in Korea, yari ni. Okay. So then, yung speakers. Speakers, then, pinakamasalila rin din. Speakers ni. Pinakamura na niya. Pinakamurang speaker ini. Bluetooth speaker. Yes, 199. Originering electric pan na alang LSC. So makasali kayo naman. Hindi nga alawa siguro may... Bumaba. Kasi nandun ginamit Kenya, mitas ko po kaya. So diniring electric pan na alang LSC kagaling dahil tutuman guys, atin yung kaya. Atin yung hangin yan. And ala kong akakit. Tutulot. Ano yung kaya ni? What sorcery is this? Pwede yung kay, mag-touchscreen niya, tapos pwede yung edit. So, long press mo, mag-dim niya, tapos nung guri mo solid ka sala, makantaya mo rin. Sige na. Touch siya mo. Kasi, yung light na, bulb na. So, ito itang yung kita difference LED din eh. Ito LED ya rin ni bulb ya. So, may itong yamo talaga kay. On and off yan. On and off yamo. May ba na ako? Galing dahil eh. So sana aburian niya po yung tour na gawa mi kening Yolo Angeles. No, tingnan pong question, kareng products do, kareng prices na leave them at the comment section. Siguro ko tang tamo balang na nung oras siya pumamuklo. Usually 10 a.m. 10 a.m. hanggang Monday to Friday, ang gaya 9 p.m. Okay. Pero weekends ang gaya 10 to 10. Okay. Sir, invite mo lang rin kay Katambo Viewer. Ikaw yung pinaka-pogi Kenny. Hello po, sana po pumasyal kayo kening Stormy Yolo Korean Variety Store located at Angeles City, Friendship Highway, Central Town Mall. So, kanya pong Central Town Mall ito. Kita kabalan eh. So, anong mantin kayo pong Korean products na or Korean shop particularly and manitin kayong retang items na pang Koreano mga yan. Lalo nung retang mahilig ketang K-pop mga yan. Hindi pa yung dapat yung puntalan. Apin po yung Yolo Angeles. You only live once. Welcome to Yolo.